karon ang social media post ni Aven Benjamin Talpes III kundi nagbuhat kini og maanindot na indoor koi pond. Sayro nato kung paunsa kini gibuhat. Maayong buntag Sir Aven and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka karon? Hi, good morning. Hi, attorney. I'm good. I'm very good. I'm so happy. Yon, and we're so happy to have you also here this morning. Nako Sir Aven, trending kaayo ka online karon, pinag-uusapan ka ng social media. Kamusta unsay istorya behind aning koi pond nga trending online? Yeah, well, to start with, attorney, unexpected jud kay ni kay nahuman lang ta akong gihimo nga project nga pond aturang Saturday. And then it turned out nga karon pa lang kay niabot na siya niani kada ko. And then wala na jud to kay hobby ra gid unta nako ning aquascaping kay hilig ko kog fish ba. So man na idea sir, like kanusa ka nagsugod mag-aquascape and daghan ba ka na projects even before this one? Attorney, last year pag sugod gid sa pandemic kina ako sa Cebu ato, and then atong lax na gani ang travel dire sa inter-island sa Philippines kay ni ulit na dayon ko atong last year June, and then mo to nga gi-quarantine ko 14 days. Syempre unsa man yung buhat sa kwarto, di ba? And then I remember that I still have my fishbowl pa gani ito akong gi-startan nga akong i-arrange ba i-aquascape nako. So the materials needed kinala diri sa palibot. Pag humana sa quarantine, I made this big aquarium, and then muna ta akong i-aquascape, and then it turned out my cousins and my friends loved it. And then kaning cousin ako owner aning house akong gibuhatag pond kay giginahan sila. I thought they were just joking around nga ako lang pa design because they already have their own architect attorney ba. So mo to nga na flatter ko atong pagkamay kay gipaadto ko nila sa site, and then gipa-design ko nila, and then yeah, dito na nagsugod. Ayun. And karon gani Sir Aven, daghan kaayog naka-appreciate sa imuhang gibuhat, and in fact nag-trending kini online. Kanusa nimo nahibalaan that you were already trending sa social media, and what was your initial reaction? Right after na ako na-post ana nga day kay daghan na din kay og ni-like and then ni-share bisag dili na ako friends sa Facebook, and it's so flattering ba, and then positive subject kay ilahang feedback about sa ako ang pond. So yeah. A little background na nahibala na mo na ang fresh graduate di ay kayo you took up BS Psychology, right? Yes, but po. napansin namin na you're more on architecture and then design. Paano napunta na psychology and then to this kind of field, lalo na landscaping or aquascaping? During good college time na ako kay sa high school and before then kay wala jud ko idea about architecture. So maybe siguro if na-expose ko sa akong parents about ana, dili agad siguro akong padulngan. Magsige pug ingon akong friends lagi nga kanang nabugog ka sa saktong kurso. Aven, murag wala man ako nga dili mo, well extra na siguro ni or na then the extra turned out bigger than what I'm into. Grabe gud ang pandemya Sir Aven, no, kasi it lets you discover your interests, so diba, and your hobbies. Unsa may imong plans karon na apart from the fact na sikat na gyud ka, do you like to pursue i-develop pa imong knowledge on architecture and design? Well, for now kay overwhelming jud kay ang feedback sa mga tao. Like nanawon ta kay plans man gyud supposedly if wala lang gyud ini padayon ang pandemic pa, like kanang if ever dali ra ta to na human ang pandemic kay nanawon ta other plans which is far from architecture and design. And then karon nga this happened, so especially with this one kay murag dito jud padulong, like so maybe I would take seminars or courses, online courses para lang ma-enhance pa pod kay I'm not a professional one, so daghan pa kayo angay i-improve so ni ana, and then yeah kanang overwhelming pa jud kaayo karon. Yes, and we wish you all the best, Sir Aven, and thank you for teaching us to make the attorney. most out of life. Dagan kayong salamat sa imong panahon. Thank you, attorney. Kini ang At Home with GMA Regional TV.